mu nyemerere mbajane mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League. Ku mugoroba w'uyu munsi haraza gushya, haraza kwaka umuriro. Ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Liverpool biraba bishwamiranye ku mugoroba isaa 4 PM. Ikipe ya Arsenal aho yatsinze imikino Liverpool yose yihuza na shampiyona muri uyu mwaka wa 2025-2026, aho ikipe ya Liverpool FC yakaniye kuri Anfield ku mashitani atukura ati ikipe ya Arsenal biragoye kugira yongere ihave, aho Liverpool FC yatangaje ko ifite abakinnyi bose n'ababencheri barahari. Ikipe ya Liverpool rero yavuze ko ikipe ya Arsenal irarya ibitego 3 ku gitego kimwe cy'agahinda. Ikipe ya Arsenal yo yatangaje amagambo menshi, umutoza yatangaje amagambo menshi, aravuga ati ikipe yariye ibitego 3 cyangwa se ibitego kimwe yarya n'ibitego 2 cyangwa se ikipe natsinze bwa mbere yasubirwa no ku mukino wa kabiri. Ikipe ya Arsenal rero ni ikipe ikomeye cyane iyoboye shampiyona, aho iri gusumbya Manchester City amanota 7 yose ariyo ya kabiri yikurikiye. Ikipe ya Liverpool ubu ngubu iri kubarizwa ku mwanya wa 7 n'amanota 38, aho ikipe ya Arsenal iyoboye urutonde rwa shampiyona. Ese ikipe ya Liverpool mwebwe muraza kuyumva gute? Ese muyibona gute ikipe ya Arsenal? Ese iraza kwikarifiya yongere gutsinda mukeba wayo ikipe ya Liverpool FC? Turaza kubijyana mu makuru ya Chelsea. Chelsea yaraye ihazwe n'ikipe ya Fulham igitego 1-0. Ese ikipe ya Chelsea murayibona gute? Ese bakunzi ba Chelsea ni uguhe muze gwafashe ikipe ya Chelsea kugira ngo idatsinda? Ikipe ya Chelsea rero ntabwo yabashije kwikura ku kibuga cya Fulham amahoro. Ikipe ya Fulham yaje gutsinda ikipe ya Chelsea igitego 1-0, aho ikipe ya Fulham yafashe umwanya wa 5 muri shampiyona y'Abongereza. Kwitse gato kongere tugaruke mu yandi makuru avugwa no muri Real Madrid. Ikipe ya Real Madrid nayo irakina umukino wayo wa 13 wihuza na Rayo Vallecano. Ese ikipe ya Real Madrid nayo ko yerekanye ibibazo byinshi birimo kuvugwamo byinshi cyane. Ese ikipe ya Real Madrid ni iraza gutsinda, iraza kwikarifiya itsinde? Ese ikipe ya Real Madrid ibibazo birimo kuvugwamo by'imvune ese byarakize cyangwa se nta byakize? Ikipe ya Real Madrid rero aho idafite rutayizamu wayo Kylian Mbappe cyangwa se Vini nawe yagize chave mu kuvi, aho ataraza kugaragara kuri uyu mukino. Turaza kugaruka mu ikipe ya Man United, aho nayo yagaragaje imbaraga nkeya ikaza gukubitwa ibitego 3 ku gitego kimwe. Ikipe ya Manchester United rero nayo yugarijwe no gutanga abakinnyi benshi bakaja mu bihugu byabo kubikinira bya Afurika, aho barimo gukina ibihugu bya Afurika birimo gukinira icyo gikombe cya Afurika. Kwitse gatoya tugaruke kongere turebe izindi ngingo turibuze kwibandaho. Ikipe ya Bayern Munich nayo yashize hanze urutonde rw'abakinnyi beza muri shampiyona, itavuze ngo ese nabo mu kipe yanje ya Bayern cyangwa se muri Bayern Leverkusen. Ikipe ya Bayern Munich rero yashize urutonde rw'abakinnyi beza ibona ko bayifasha cyangwa se ibonye yifashisha mu mikino ya Champions League, aho ikipe ya Bayern Munich rero yashize ku rutonde rwa Harikeni, yamushize ku rutonde rw'umwataka wa mbere wayifasha gutsinda ibitego byiza, cyangwa se Luis Diaz, Darwin Nunez
abo bose ngo yabifashisha. Bagaruka mu Rwanda twivugire ku kipe ya Rayon Sport yasinyishije abagabo batatu cyangwa se abagabo bane, babiri bo muri Burkina Faso, umwe wo muri Senegal, undi wo mu Rwanda wavuye mu makipe yo abarizwa muri Saudi Arabia, w'umuzamu Kwizera Wolivier, ari nabo ivuga ko izabanzamo ku mukino bazakiramo ikipe ya APR FC kuri stade Amahoro. Hazaba hahiye noneho Gilbert Mugisha Barafinda tuzaba twambonye, dore ko ari wowe waciye impaka cyangwa se ari we ufite agahigo ko gutsinda igitego bwa mbere muri stade Amahoro cyangwa se mu gihugu cy'Amavubi cyo mu Rwanda. Amavubi ari we watsinzemo igitego cya mbere gifungurira indi mikino. Turaza kugaruka mu makuru avuga muri APR FC yavuze ko yatangaje ko nta muntu wemerewe cyangwa se umunyamakuru wese wemerewe kugera aho APR irimo gukorera imyitozo ishorongi. Mudukandire subscribe, mudukandire like na share, ubundi amakuru mugiye muyabonera ku gihe. Tubazaniye n'abandi banyamakuru batyaye muri siporo. Ego turabazanira andi makuru y'incamake yo mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se Espagne, ariko nibagiwe kugenda ntahababwiye ikipe ya Real de Madrid irifuza umukinnyi Igo Ekitike wo mu ikipe ya Liverpool FC. Ese aba bataka bose Real de Madrid irimo kubashakira iki? Ese ko ifite Vinicius ikagira Mbappe, ese irashaka iki? Ikipe ya FC Barcelona nayo irimo kwifuza Upamecano w'ikipe ya Bayern Munich. Ese Bayern Munich iraza gusaba amafaranga ikipe ya FC Barcelona agera kurangahe? Miliyoni 130 z'amafaranga y'amafeza nizo ekipe ya Liverpool ishaka kuri Ego Ekitike kugira ngo Real de Madrid ibe yamwegukana cyangwa se yamusinyisha. FC Barcelona yavuze ko ishaka kandi undi mukinnyi witwa Karim Benzema imukuye muri Saudi Arabia, ariko amakipe yanangiye. Mukore subscribe, mukore na like, hano turabakunda cyane, amakuru nakagaruka.